My Ghana mu ensem se kon kan anase esa ne chi ne teacher no eya amanyofo ene wo mu kire yen na sa amanyofo no kasa na te se unim se wo mu fiwa na asofo ene di so and especially D4 no no mo so de mu nkire mu wo ma fa de ekoso no abeta ato amayanyan wo entiase e wo man mu na sa na abeye the order of a year wo my Ghana mu saint years nie na de ama me akofa ensem no e wo wasa se si ade yenim se o my Ghana be bia ye gina ene se eye na anu ada aba ye to ye on the 7th of December and woman so as abrain penifo ya amanyofo ni penifo no wo mo etwen e wo Supreme Court ya sha sekra po etna nsem no so atese ye proceed na wo bibia no wo nsem ni bi ya invite no amana beka na no no so ni nsem wo nimfa de e course no wo no eno na sa abrain eye wo so for peni ono so eda eye Glorious Wave Church International mechire prophet beduko bi ono so oya so for say D4 no wo de eye ono so de wo hu e ho mafa efa ensem no abetudam na according to him no sa election petition yenim said wonamani afan de court judge 47 so yafre mami Jen Mensa ebiem sunu yafre owura John Dramani Mahama we former president ene ebiem sunu na akufo Addo lawyers wo motena wa tese wo mototo enkofo ano witness ba ye to obi bia no afa ensem no wono de okohu ma fam wo hunu say case no nye court wo ene ye di no eni court wo biem ye fi Supreme Court e de akopie mu e wo Benin ma famu no ensem no wo Benin atese ye ka Benin so dia nanum se duro so na ye keka ko na tese duro so dia na tese ensem no si ebedi na tese abeto dwa ma ye hu sentence won na tese Benin dia no na be influence Ghana ye Supreme Court ama tese ensem no final judgment beba no na tese Benin na sha se na wo ka ne ensem no ebusafo se wo kire mu no ye nko he ne ye ba de ka ho bia masa e de asom. Lift up your hands. Say, God. Whatever is in Benin against Ghana. Whatever is in Benin against Ghana. We crush it now. And then we destroy it now. In Jesus' mighty name. So it's just a common case in court, but it's in Benin. Say anything in Benin against Ghana. It won't work. In Jesus' mighty name. Do you know what you have said? Wait, do you know what you have said? You have destroyed something today. What's that review? What's that review there? Because even court case, I want to mention what kind of case? Court case. I see in Benin. Why? And it's like Benin has a strong hand in Ghana. I said Benin say a power Ghana brabum. Also for penny prophet Bedukobi and at a wakan in Samuel Adi atu on Namutin years was the can won say and check Ghana the Ekika con we better than Echi as I could rap doomso Arabian Mukaya doomso Oda hot not as a blessed 5 days 1 week now light new fear. Well, fridge will be won't me and so or say as I cause errand mu and no to say ya na muntu asese ade ye tu say wo man but ni nia mu no sa eye Benin asem wo de be mu na to say manfa dwen aba to say eh there bi o ninti Ghana ha sese ade ye ntimi nka asem a enko etse bibia kodina amanyosem so eni ye ba e amanyosem sesi akrampa boy ye bo prayer topic kra ye de fa amanyosem kwan so sesi anu bibia ko ye amanyosem enche krampa wo be ko twa de kra wa bonti be bisa say party ben na odom ansa na ye ade a wo to no krampa no ye peja edema because se na ye keka kwan de wo bia ma na no so no be kasa na tesa asem no be ko na de ntrani na ye amanyosem en wo ka wasem enu na sesi ade asofo no nketwa no wo so e ba no ma adopt a wo so di a hye mo a wo de ye nkom hye ede keka ninti na tese wo pani asem wo ka na kire se process Supreme Court our capacity ni ability ni kwa to betime di asem no kwa ma na asem no ayeye krampa na tese weten nkom hye yi a wo de abetuja no wo pa tese eye Benin no be influence over doing say wo bi background say witness ya sabre ya to nsade from to make come so mo de fa nsem no wo bi be ba asem no anekra na Benin no aye de akopie mu nti that say odina o da bi na that say obi okra po beto mu obi kra de be yare a obi confusion ma no kra po ara
court or cramp on your tone side the friend cry one few order one red crampa say Benin dey ya tete won sem mo na akoye owo po e de mo Benin ni eye ensem we ode beto abon to timi say eye nibre so pa and wakaba ni niam no sa hwemu yie pa eye prophet bediko bi yayi mo be ka e fi abato bre no ye to wie ye declaration ba ye na no nsem nia no pa che say eye aba no your former president John the man mama onu ana ese kwonfa binti se akopie bo court na teso odina do gina na na better say court case no crown pono onu ana se won wini binti so se party bi dia akopie mu e wo Benin na ende ara na teso pa che say the opposition no metre in terms of NDC no wo opposition no and teso dia akopie mu e wo court na be ya case no be go in favor ninti na Supreme Court na asem no hu sa asem no kwat sem pa ni ese won kan na teso wo kapie funa no na adani asem fofo na teso aten wo mabu atia no Benin na asem no ama ya che na teso ye kan sa de a na na teso na mo be mpa ne etu afa wo sesia ye ne sa kan sa na teso sesia Ghana ha enchemu mienu ana spiritually cry ya sa chemu mienu ana ensem no aye bebre na do ketu ato no ese ne asafo ma no wo momo mpaye wo momo ni bre no momo mpaye against any Benin plot nti ebuso for de ba kopie mu no say ye case wo mewie na eye Benin influenced ana say nye Benin influence no ye ni behu say ankwa ma John Dramani Mahama ne be ka say Benin na influence dia ene no so ye te Ghana ha ye behu na say koma no na eno no so ye be na ye ka say mpaye na ye boy ye na ti a Benin influence so a ye te Ghana ha ye bete won sem nti say yes ada no beba ni ate won sem no bomodi ana won so forward ntwe fine sem no won to dwa e we comment section na biem so no share video way on other social media platforms follow your Instagram Twitter so @tumagh and Facebook @tumagh na na ma wuswa enemy di nyame ya doma e be say je share be makramu